شيخ بكري بودان جبر شيخ فليتفضل مشكورا ومأجورا شيخ خينا تكبير الله أكبر ما دوبا تكبير تاع شيخ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد علماء تخينيا براتوتا خينيا حواسوتا خينيا خديرا خدبرتوتا خطيكا خقودا فأولا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yeroo aduun nama hundaa'u laaffistee rabbiin guyyaa irraan tanaa kanaan nu gahee eegaa amataatii asin nu deebisuudhaaf mee alhamdulillahi rabbil aalamiin mee likiitti alhamdulillahi rabbil aalamiin jaa. Ani waahuma takkaan dhaamsa godhaa yeroollee yeroo dhaamsaatii miti barattoota keenya ka ilmiidhaa akka sa'aa teessanii fayyadamtaniin isiniin jaa. maalifiif jennaan Ibnul Qayyimul Jawziin akki jedhee namni yoonii fi daqiiqaa isaa sakandii isaa balleeyse daqiiqaa isaatiis ni balleeysaa jaan. namni daqiiqaa isaa balleeyse sa'aa isaatiis ni balleeysaa jaan. namni sa'aa isaa yoo balleeyse guyyaa isaa balleeysaa. namni guyyaa isaa balleeyse halkan isaa balleeysaa jaan. namni halkanii guyyaa balleeyse torbaana isaa balleeysaa jaan. namni torbaana balleeysinaan baatiidha balleeysaa. namni baatii balleeyse amata baatii 12 balleeysaa jaan. namni amata baatii 12 balleeyse umrii isaa balleeysaa. namni umrii isaa balleeyse ibidda jahannam dhaqaa jecha kana Ibnul Qayyim jedhe. obboleeyyan keenya barattoota keenya isiniitu ulamaa gurguddaa as jala taa'u kana isiniitu dhaaluu jira. likkiitti yeroo teessanii fayyadamtanii nama ulamaa gurguddaa kana dhaalu rabbi isinaa godhu. mee amiin jaa. rabbi isinaa godhu. nama kaayoo isaa beekee ilmii baratu rabbi si haa godhu. ulamaan islaamaa akki ja'an man arafa alhadafa haana alayhi kullu shay'in jaan. namni kaayoo isaa beeynaan wanni hundi isaa laaftu. aduun isan gubdu qabbantii isatti hin dhagayamtu oowwii isatti hin dhagayamu rakkoon takkailleen adoo isatti hin dhagayamne bakka ulamaa guddaa tana gayaa jechuu. nama bakka tana gahe rabbi si haa godhu. nama ilmii keeysatti tokko warra salafaa akki jee kun rajulan rijluhu fi thara وهمه عند الثريا وما افترق الناس إلا في الإمام. غربا هوغا مجلس علمي خيسة سينته غربا ميلي إسا تربان دچي خيسة جرو خا حميلين إسا أرجي بوسن جام تبير جرد غربا سنتهي خمسة خيسة خمسة بازي أمبراتا علمي وننين داموف خمسة خيسة خمسة بازي جمعة خيسة جمعة بازي جارتي ربي سنگودين آمين جي. namni namuma hanga jiraatee firraayitu ajaan haasoo inni xiyyaannaa uni dhiba. nama hanga jiraatee firraayitu ajaan namni guyyaa addunyaarra jiru jaartii qofaaf addunyaarra jiraate guyyaa tuus jaartumarraa du'a. namni guyyaa addunyaarra jiru gandaaf jiraate guyyaa addunyaarraa deeme gandarraa du'e. namni guyyaa addunyaarra jiru araddaa takkaaf jiraate guyyaa addunyaarraa deeme araddaarraa du'e. namni aanaarraa du'e aanaadhaaf jiraate aanaarraa du'e. kanaannootiis ka aalamaatiis ilma aalamaa rabbi si haa godhu. likkitti argamanii amiinji. ilma aalamaa ka himmaa dheertuu qabu rabbi si haa godhu. nama aalima keenya baabaa keenya guddaa Sheekh Jamaal Abdullah Hassan ani barataa isaa ka irra laafaati. sheekha bira yeroo hedduun ture gara amata 8 9 10 kanumaan barachuu jiru. dheengadda amma waliimaa sheekha kiyya bira Sheekh Jamaal Abdullah Hassan biratti alfiyaa iraaqiidha
akkasitti waliimaa godhee ture jechuu kanumaan barsiisuu jiru. Allahu akbar. Likitti nama hamilee dheertuu qabu rabbi si haa godhu. Ulamaa'onni keenyaas hundinuu warra sheekarraa illee akkuma reefu ulamaa'onni asirra dhaabbatanii dhaamanitti sheekarraa ilmi hambisu rabbi nu haa godhu. Eega duune wal dubbachuu adoon ta'in adoo jirruu sheeka imaama godhanne sheeyninis ilmaanin nu beeke warra sheek Jamaal Abdullaa san imaama godhate akka naannootti muftiin keenya isaanii akka Oromiyaatti illee sheeka guddaadha. Sheeka akka Itoophiyaatti illee yoo jenne nama boonsu sheeyni keenya ilmi isaanii nama itti dhiyaateetu beeka warra isaanirraa illee ilmii fudhatu rabbi nu haa godhu. Hamilee bareedduu qabaadhaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Sheekh Abdi immoo as keessaan si barbaadu jira jechuun sartiqishoo naan taane maaliif jennaan dila jamaa sanii wajjiniin dhufe Sheekh Abdi kam jetta?